iqembu lami ngibona kulo improve okuthile nxa sikhuluma nje ngesilungu ukuthi ngikhangele ibhola esilidlale leBulawayo Chiefs, ngikhangele ibhola esilidlale leChicken Inn. Ngibona kulokhu ngani siya improve ambijana ngendlela ukuthi abadlali ukudinga kwabo sokukhatshana ukudlala ibhola lokho sithi ball possession silidlala nje lakho futhi kungani hayi ngegame yeChicken Inn bekungcono compared to igame yeChiefs. And njoba kuyi pre-season ngiyabona sibili ukuthi hayi kulento eziningi ezisingane sizenza kuhle sisiya phambili, kodwa njoba ngitshile ukuthi ngiyathabanga hlohlo kodwa angahlohla amagoli engabe ngiyafuna ngikwanisa ukuhlohla ibhola elilodwa ngegame yeChiefs, but yikho lapho engibona ngani ngifuna ukusebenza gadalala njengomqeqeshi ukuthi ngathola njani amadlulelo ukuthi ngize ngifika phambili sithola ama-goals phambili. Yikho lapho ekumele sisebenze ngakho kakhulu e-training and sisebenza ngakho imini yonke ilanga lize litshone sizama ukuthi sithole amagoli.